Kadi tay sitam kajumpi kalau ora asai keburom nengkoi kayi kasam kau ora keburom ya kathain berkawai bat kau ora keburom ya pi simat long ini bagi di lumlang jadi kacaka kada ini ba kaji kita sitam jadi kinyamur islam kita le kaya ki sam per kibla lompat kum kacing amin sip ya ka ki isu hi berkawai omdai tangka ki isu nong trio long ini ka macam perang excellent academic award re haman ki unit bar haman ki circle jong ka kasih student union hiju pelong ye kum kini program kalong ke bandung pok do kalong ba ini kemen lam ban ini sultan lam ye jing terista mujupi maka ba arpat kalong ba in lompat kum ka jing ai min sim ne ka jing pensilur na ka ta ka jong pi se don na pre jong pi la dep ya kelas 10 don pre jong pi la dep sta degree ne ki jing peli ba per re ka dei pat na jing ai min sim ba na pat ban na kiu ne ki ne na peli ka ba na ta jing peli bisa jong pi kumana ya karen sakmat bang sung thu kum kini ka juk bang ye ka jing nang jing sta kini ka wei na ka ta ka ban kentiu ada dei yang isi met ada dei yang nang salah ada iki yang besar dari ngait ba na pring jong pi don na pring pi ki layo ya ki degree ki ba per rekai bang kwa mana jenggut kelong ba kata ka degree ba piwa klempat ka purom ka kor dari klempat kata ka jingim ka babiang ha ka jingim ka jongpi simet kalong len ei kita ka degree ba pidon ningkong nang sa ngait ba hadin ba pilade pudep jing pulei ba per pudei ba klet ya ka jing strik stop mi ki pa jongpi wilai timet ba mesim halada dei ha ka jing show jong ngi la dei ha ka jing ter jong slap le ha lu bentaru matrai ikimi jumpa ikimi kipa jumpi kila ka bentar ne kata kebakar pangtam na kata jumpi ndreng ngai pat ba ikimi kipa jongi lengba kan jing tere stop jumpi ngai pat ba kende kung kata ka lumar mo kabanya no ya ki umat ban kum cep jong ikimi kipa jumpi teng ngai ba haka jingya den tigi jongi kendo ya bon ba jingya haka jing pule jongi wat mat ndem tang kelas 10 ne kelas 12 ne gidi kiri bo per apre ke jong kata jingile bon ba ngi kenduk jinge lagi jinduk jingkermen ngi kermen pat ba kita kijinge lagi jinduk jingkermen kijungi kilompat kata jing sai ngi lemak jingdon jingi kata katong kebati kena lagi pai segi bota ki per na se kum gajai pendrio jingi nilaki wa bon ba kilang la dei kam le ka la dei ko siao la dei akor kon ka an ne nilaki bon ba kilang la dei kakak kuli balak kan gibiru sekomat kelomba gina napat ya kita ki officer ki ba shong hakiran ki ba per ne ki shong pat haki office ki ba per kata kan ka thong ba na kaliang jong ki isu ngi pelong ngi ka ward kelong nang im cmp man ki squaru ba ni to ep le se na kaliang jong kanong tliu circle kumbala pin bana men le se kan don ru om tang kita ka award ngai ka don ru kita ka scholarship ki ba kre kana ta jong pi tengiru kum nakaseng ka sengkepi nakaseng napo central budi dah lagi ni kisah pada mila perlong ya gue ka lesai ka tapi jing selek nak tak nak balik mana ban mila asal lagi nak muka berkonkret ya ka UPSC exam bagi don langut mentah bagi pak Delhi nak mentah ban le kucing bagi don diwe barang le mentah apa kuati increment roba don apa yang tupi lesai mentah sudah mengin Allah yang pak saya sih mengin konkret ne mengin ai kata scholarship nak mentah ban pin biang ban pin la ban yakun ya exam ba per la de UPSC la de ka MPSC kata kali ki kwa ka jungi bangin yo laki biru lojong ki ban syong hakiran go per kanang bagi la ban pentelun ban kanang bagi nang la ban ai ki muntoy nam ta kari ba sai penriu jungi kum ka sang hi nong ipingim coklat bangin tuyek nam ta jono ngiyang itek nam ta bangin tiu ya ki biru ban ki sai penriu lojong takadang karpa di biru isi gendon na pedang jumpi nani sakhamat ki bansa syong kita ki office lagi besar ki bahe aku ki karpa ski ni ko sai ngam tharai ba uni peli lada syong karan bahe umani ra bepi ngam tharai ba u bengali la syong karan bahe umani ra bepi uni peli uni ra bi prani peli u bengali uni ra bi pra bengali rai mangi para kasi ki pi lagi don aku nur umanta rangi yo alat panirap gidi bansim san kong bangi rap ki para kasi jingi nang bangi la pan kentiu nang bangi la pan penjerong ya kini kecing song ne jingi kini saka bakar pang jingi tengeng ba kani kecing pelong jong ka ki isu nang clear circle atharai kam dei kasin ka ban kong atharai ka dei kasin ka basan bangi kermen ba nani sakmat ina la pat bana ai mensir nam ta exam la puli jingi ki banang wan sakmat ni ki banang le ki banang pase ki sam go per kanang ban ngla ban penkiu ya ka sinong ka thau jingi
bat kerpang na sowan ai kublei ya kino yalang napo ka nong tliu circle kiblai sim yang bata bar kerpang nak bata ban perlong ini program ke paper ba kublei nong dan kat pi la se hiji nak sa jong pi nang la bat ban penmi nane nang le ke program ke paper nak bata jing to jong shnong ka thau jong pi le se nang ta gini ke hep korek ki bi osnga ulum ma ke kor jing to sawa nak bata jong nak sen balang ro inu na bhai kin ya ha pulo ki kalong ba iyo lok khna palat gani gani wei ko problem ka ba ta hagi bo bon ba ki lang om tang ni po sile se has po sunong jo pi henry sa gidong ki than jingiru gani ga wei na ka benta ka ba toran ya ka imlang sala ki na kermen ba leng ba ki nong hikai ki bodan menta sngi se pidon ya ka kerpang ka ba ikam ta ka kerpang ase ba pin educate na pin matai lem ya ki para samla jingi ba ki heb barit jingi kelesi lebih olat ba in hikai ki bikin kir na kani ke jingi olong na ke bawra pat ia sibun ba ke jingi aku sina wata lada dei ya ka kamai ke ji lada ka jingi pat hi ngasem lada iwat ya ko ya ru ke jingi olong na ke ke wei ko ta haki imlang salang ke jingi ke tangari ni ke tin ke ba khandian kermen ba ka nongtlio circle ba ki sipata jingi school ki bofer na tharai video pat bentuk na sai aga rukom gaubiang pat ba itanan sai sin ko school ni ki school poro klem na jer kateng ya gajing wani sipata jopi bakar pangru nang ta kini ki nyongot ya gajing pelakor jopi se ban manchem ni ka sing ajupa na kali yang juga se gajungi ani kimi ki pa poro tang ni tin bakndet manch plang kror kali Jerusalem ka ki isu no clear circle Jerusalem ka video nyu ter kulesi bun kulesi jam kong di mes ajing shailang lem long kasilong inen no pathau bai ba lapas ya ka SSLC naga school nong pathau secondary school bai ba yo nyo percentage ba di mes persara mar banyang ineru ibala pas ibala pendap ya ka SSLC na po umtlong nong tliu government secondary school ba national nong tliu ini yo nyo khandai 0.5 percentage. Balai master ai bantai saukumi, berpendam yang BA, napo sinat BSc, napo sinat college Shillong, badi yo nyop 0.5 percentage. Bakasino je ile nakarang. Basau, imes alak kreatif Laurinian ini berpendam yang MA Economics, na Martin Luther Christian University, yo 0% percentage. Bakasino je ile tolong. Ban basan isusan karkarang iru MA Economics nama Christian University but ini ru new percentage but show chiki gede na mai kita lagi di list tu yo new percentage problem but yo problem sejauh iran tumba arngon dan persiko kita chiki kilo ni panungkong de Master Jefferson Walang ini adalah pendap ya HSSLC napo St. Edmunds Higher Secondary School ibalayo proper percentage bakasno jingi kada na lamai di Master Neil Armstrong nongsam ini ru ila pendam ya HSSLC na St. Edmunds Higher Secondary School bakasno jingi kada na lamai yo proper percentage tekla makano Islam kan khashwa yakni bayo 9% percentage sejarang